Wengenza wethu-ke nginibingelele ngiphinde namukele. Ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicindezele usubscribe. USiyethemba Sithebe ukhipha imfihlo kaNtseki kwiChiefs. Akungabazeki ukuthi umbuzo omkhulu ngo-Molefi Ntseki ukuthi ngabe sikhona yini-ke isikhali simfihlo afike naso kwi-Kaizer Chiefs. Umdlali waseswini-ke uSiyethemba Sithebe-ke uthi ikhona, nomdlali-ke waseswini-ke ukwisizini yakhe laphana yesibili-ke naleli qembu laseNigeria njengoba-ke efike kulo ngesizini edlule esuka kuMazulu FC. Ufikeleke ku-Atazwane ugcine ebuyisele eceleni ngenxa yokungavuna izinto ngesizini edlule njengoba-ke sekunguNtseki njengamanje-ke umqeqeshi. Uzwane-ke yena ubuyele ekubeni iphini la enodeleshepati ekusizeni-ke uMolefi Ntseki-ke kule nyakanyaka yomsebenzi abhekane nawo. Ngeke ngithi uyasinqumela-ke okumele sikwenze, kodwa ngathi-ke usifake umfutho ngaso sonke-ke isikhathi. Uphashune esho kanje-ke uSiyethemba Sithebe laphana-ke kwabe-Diski Times. Hleze sitshela-ke ukuthi i-Kaizer Chiefs-ke iqembu elikhulu, kumele sehlise umoya futhi-ke imiphumela-ke izoqhamuka. Umqeqeshi-ke uhlezi sitshela-ke ukuthi masibe neso-ke lethemba, sibeke nomdlandla-ke. Uhlezi-ke sitshela-ke ukuthi uma-ke siqhubeka ngaleyo ndlela sizonqoba-ke imidlalo eminingi. Uqhuba-ke uSiyethemba Sithebe. uMolefi Ntseki-ke ungene kulo msebenzi iningi labalandeli lingamuzwa kahle, ikakhulukazi-ke njengoba belilindele ukuthi-ke kuqashe umqeqeshi-ke onegama. Isizini-ke nokho akayiqalanga-ke ngendlela ejabulisayo-ke futhi lokhu-ke kwaholela ekutheni-ke azithole esejikjelwa-ke ngabalandeli. Bamjikjela-ke kulandela-ke ukuphinda ngenduku ye-TS Galaxy-ke eMbombela Stadium emavikini ambalwa adlule. Iqembu le-Kaizer Chiefs-ke lihlawulisiwe-ke ngalesi senzo-ke esibi futhi esichilo-ke sabalandeli balo. Liphinde lathembisa-ke uqala uhlelo lokuhambela kabalandeli libafundisa-ke ngokuziphatha ezinkundleni. Njengegama lakhe-ke uSiyethemba Sithebe-ke unethemba lokuthi izinto zizogcina zilungile-ke kwi-Chiefs ngaphansi-ke kukamqeqeshi uMolefi Ntseki. I-Kaizer Chiefs izobuyela enkundleni ngoSeptember 16 la izobhekana khona-ke ne-Royal M-ke e-FNB Stadium emdlalweni we-DStv Premiership. Wengenza kwethu sengiphumadlalo-ke mna-ke intatheli yebhola yaku-YouTube. Baqala-ke ukubona le video nomngena kule channel yethu, cindezele usubscribe.